кагазга гына көрмей тұрсам да сағынып бітем, сағынып бітем. Өзен күріге үримеде кетем. Сен менің үшін, мен сенің үшін. Бірден бір екен, сен де менің көк дүниеңді ұнатып сүйерсің мекен, әй шәйтіркен. Sularga sala Senin qarashın Köklerden yazgan nasip ölüşüm. Sendir janaşım, sendir janaşım. Sen benim için, ben senin için. Birden bir ekan, sen de benim kök dünyamı unutup suyersin meken, ey çektirgen. Sen benim için, ben senin için. Birden bir ekan, sen de benim kök dünyamı unutup suyersin meken, ey çektirgen. Suyersin meken, ey çektirgen. Suyersin meken, ey çektirgen. Ey çektirgen. Жырның аранжировка авторы Альберт Зияддинов һәм Син минем өчен жырының беренче башкаручылары Гөлсерин Абдуллина һәм Азат Абитов.